Bismillah madah lun rawi lundang kejuri wahai pemirsa Firalam pantun kalu lun pansi Jino lun ungki yang cok Juara pertama katen telom beri Gede Maria di Nagana Raya Juara kedua ke Bang Boy Haki Kadengan Cepi Salam Sejahtera Juara kele bata udali Nyan ade jumi melabuh dua Juara kepet nyan cit kapasti Kente ulon beri ke bangkuala Juara limang jinolon ungki Katen telon beri ke abang Jawa Bang Edo gawa kenam hai abi Tujuh ulun ricik ke Karatna Adik Marliza yang cukup dari Nyan Lamborghini hadiah gata dengan Desalsa serta Kak Devi hadiah Londi Saboh Innova Sipluh lon tulih mangan tedemeri Bentai ke TV di bedong nama Siblah metulih ke Kuyali hadiah lon bisi tangan unta Ke abang Pateh Salam meduri Nyan sia penyanyi luar biasa Ke apalah boleh belah lon pansi hadiah lon beri Nyan Saboh Supra Ubirin kecur Bang Jeffy Salam meduri Ketanyo dua tamah nematang Gelumpang citi meah benebi Gelon haika